abanyamurenge umutima mukurahe wo gukundana nkuko nzi ko nabigusigurira ni ibintu twisanzemo niko twaremye basi niko twisanze nyine dufise urukundo muri twebwe. Nkunda gusoma muri Bibiliya ni umurongo uri muri Zaburi 121 umurongo wa mbere azavuga ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi ugutabagwa kwanje kuzova. Mimi haye natangaye kumva umunsi mimi ni inshuti yanje inshuti yanje kabisa. Mimi mire twabanye kera sinzi nuko novyita atarangira cyane muri za filime twabanye kera dutaramana bitaramo kwishengero Imana igenda nawe muzamura muzakora. Ngo n'umuntu uzwi n'abantu benshi igenda umuntu nkurikirana statistiziwe nawe nyene nuvuga yuko n'umuntu akunda gutamba cyane igisiga aragikunda kandi aranabizi jega twanamenyanye ntaramenya gucuranga muziranye kera ari mu bantu wenda ataramanye cyane hari mu cyumba cy'ushengero twabana cyane ku karago cyo naririmba igisirimbo ubundi cyatanguriye novyita ni nka cyatanguriye muri Kongo umukunga n'izina imbare zina gikibembe nimara gipfurero sinzamenya neza ariko mukunga ni nkuko bavuga ngigisirimba mukunga ni style y'umukunga nyine ni gisirimba nico gisirimba mukunga nico gisirimba piano irantunze pe piano iranyinjiriza amafaranga kandi ntage guvuga ati kandi jewe umuntu munyempano si wawe ndubwira ati yewe ngira ukunuku nawe ukamubwira ati urampaya nayo yayi birizana bahaje mwe ntavyo gupatana muri piano nk'uburonse nk'ikiraka. Okay sinza abandi kuri nje sinza mpatana jewe urashira no kusaba service nkayigufasha ariko muri we kugufasha service ugasanga umuntu akozweho nteze twitegeye ko azogira mariage je cyo kibazo kiza kigora gusubiza ariko ubukwe burahari vuba cyane uguye muzomubona arahari mugabo arahari Imana yaramuremye arahari ari quelque part ahantu ho murayaga cyangwa Imana niraguhuza sinzi umugore wanje arahari kandi ahantu ari sinzi arahahije inyuma ya kamera gutya arahari ubonye umuntu muzobana iteka ryose mugabo wavuze ko ahari arahari kuba arahari uzovuga ngo kwizera Imana yaramuremye kandi buri muntu wese Imana yamuremeye umufasha yego ubukwe ibyo zo gupropoza je ndemeye umuriyoni umwe kunyemerera ko utazohera ubwo bukwe butabaye ayaranchisi nkundira ndakuramutse mushinga nahe mufasoni gwaruka ndabaramukije cyane ndayifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu nkuko bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba God kimwe kuri Step Media kuri microphone Jonye kagasore kaizegwe n'Imana kagasore gakora ivy'Imana ikunda nkuko mubizi atamubwe natwe dore kugira ngo tubazane amakuru mashasha ndabafitiye uno munsi murabizi akenshi yo mu mbongo ndabazina exclusive interviews zigeze zitandukanye uno munsi nabagarukaniye kandi wa muntu wanyu wa muntu mwakunze ni Nteze pianist mwaramubonye ari kiganiro cyo twakoranye uheruka twayazi kubw'impano yiwe ya piano yazi uko benshi mwagikunze nanje navuze ati ifo kenda mubagarukanirize imbere yuko nshika muri byinshi making sure sisi la première fois avec ikiganiro making sure ko maze kugira subscribe kugira ngo tuzokome tubazanira exclusive nk'izi nyene zigiye zitandukanye navuze amajambo menshi reka tubanze tumwakire tuntu bimeze biti amahoro umeze neza cyane ni kumenga uragwaye no munsi umenga no munsi uragwaye aya amasaha abo no munsi nakuzindukiye kabisa umeze neza ariko fresh kabisa baragukumbuye rero abakunzi bacu baramutse turabasuje cyane amazina ni ayandi nitwa Nitezeho Moise ari ibindi birenze ngaho ni umukristo sengera muri Gezo de Zame muga no munsi tuza kuyaga cyane kubw'impano yawe ntiwashize ko muga kusanzwe uri umupianist ndi umucuranzi ndi umuririmbyi ndi umuramyi umucuraranzi umuririmbyi umuramyi n'umuki ni umuririmbyi nyine okay ni umuntu uhimbaza Imana biciye mu mpano yo kuririmba yes numvise yuko usanzwe uri umuntu yubaha cyane Imana akenshi iyo ubyutse ndizera ko senga umurongo ukunda kwifashisha akenshi iyo ubyutse n'umurongo uyu okay sinovuga umurongo ukunda kwifashisha iminsi yose umunsi okay uyu munsi ijambo nosoma uyu munsi nyo nosoma ejo wenda bivana nuko umuntu aba yabyutse hegezuka ni ijambo runaka
ibihe bigenda bihinduka niko nyine. Mbwa hari ijambo wigeze gusoma uravuga ati sha iri jambo rava rituma umunsi wanje umera neza. Ni menshi sinavuga ngo ni rimwe ni menshi. Oya ushobora kuducishizamo mwuvuga ati ntibigera umva mu mutwe nubwo nyene byoshika nk'umuntu akambaza ati mbira umurongo muzi wo muri Bibiliya ibintu bigera umva mu mutwe kabisa. Okay, umurongo nkunda gusoma muri Bibiliya ni umurongo uri muri Zaburi 121 umurongo wa mbere. Niyo azavuga ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi ugutabagwa kwanje kuzova gutabagwa kwanje ngo kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Nuko udusobanurire neza udusobanurire kera mbaye. Okay, Bibiliya yaratubwiye ngo ndunamurira amaso yanje ku misozi. Uyu ni Dawudi waza uvuga no makuru. Ndunamurira amaso yanje ku misozi. Dawudi twari tuzi ko ari umwami ukomeye kandi umwami wari ufite abasirikare benshi. Ariko baravuga ati ndunamurira amaso yanje ku misozi mbega gutabagwa kwanje kuva kuri izi ngabo zincungera umutekano nko kubacungera president zova ariko wenyine arisubiza aravuga ati gutabagwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Kabisa wabuze umucuraranzi yokongera ukaba umuririmbyi. Igihe duherukana hari igikorwa runaka waruka gusohora indirimbo. Gucuraranga na music ibintu bitandukanye gute? Ni ibintu bimwe. Kuririmba ucuranga ni ibintu byuzuzanya. Ubwo urumva biruzuzanya mugabo hategezwa kuba hariyo kimwe uwo umwanya munini cyane. Sinzi tacu byose bagomba umwanya ungana kubera ko byose bikorerwa mu mwanya umwe. Ucurangira ubusa ucurangira abantu baririmba. Ni ukuvuga ngo ntiworirimba kandi bataba bagucurangira. Nko kuvuga rero ni ibintu ukorera mu mwanya umwe ni ibintu byuzuzanya kabisa. Ngerageje kurana n'igenda ndirimbo y'iwanyu navuga yuko ni projet yatwaye uburyo butari buke. Yatwaye amafaranga menshi ariko tuguheruka kuri igenda ndirimbo nyene habaye ikibazo cyane. Okay, ntabwo yari ku giti canje yari team. Ego warabivuze yari team ikorari turirimbamo twakoze live recording. Umva nimba riri ndirimbo nateye hari abandi bateye zimwe sinzi ko wagiye ubona hari izindi zagiye zisohoka nyuma y'ijya zagiye zisohoka. Umucuraranzi wa piano uno munsi navuga yuko sinshaka ko dusubiramo byandi nyene twavuga. Ego muri piano haravuka impano zishasha bitewe na experience ufise muri ibintu bya piano. Ndazi yuko benshi tuzi piano harabumva mukunga nk'umukunga je nakimenye ariko muga ntacyo nzi neza na neza. Kandi icyo kibazo ndizera ko nagiye ntakikubagije mbaje umukunga ni. Okay, iyo term izina umukunga igisirimbo ubundi cyatanguriye no byita ni nka cyatanguriye muri Kongo. Umukunga ni izina nimbari izina ry'ikibembe nimbari gipfurero sinzamenya neza. Ariko umukunga ni nkuko bavuga ngo igisirimbo ni izina nyine gusa n'amazina agiye adasufunduye. Je umukunga nagira ni kwa kundi dushobora kuvuga ngo hatwebwe tuba twumviriza cyane indirimbo z'isi ugasanga ari amapiano wari indirimbo ngo za ngo nimbari hip hop ngo ariyo ngo na rap sinzi. Umukunga ni style y'umukunga nyine ni gisirimba. Nico gisirimba umukunga nico gisirimba. Hagiye tubonye umukunga ujya abari mugira umukunga. Abari umukunga. Urumwe mu bantu uvuga yuko mu ishure warakunda cyane no mu kiganiro barabivuze ni intebe. Biboneka ko ari ibintu wakunda cyane muri wewe. Hari abantu baje mu bintu ugasanga ego turateye imbere muga tugatera imbere mu bintu twamye twifuza aho duteramo imbere. Yinzi uko mu mwanya byifashe kuri wewe piano urabona yuko ari ikintu ejo canke hirya ejo niba gifata nka nkama cyashobora gucuye kumari cyangwa uravuga ati reka ndagikore ko musambe ndaronka icyo mbe ndakora. Oya, impano bundi impano iyo ubikoze neza iragutunga. Ikintu kigoye abantu benshi nuko bataramenya impano Imana yabahaye. Abisa nimba Imana yaguhaye impano yo kuririmba yibyaza umusaruro iragutunga. Arabo zije benshi atari umwe atari babiri batunzwe n'impano yawe kabisa. Kandi nizo bati ngo baje muri kampani ngo baje gukora ubundi buntu hanze kugira ngo binjize amafaranga kibikunda. Hari bamwe batunzwe n'impano yabo kuririmba, hari batunzwe n'impano yabo yo gucuranga, hari batunzwe n'impano yabo
bisanzwe nyine ni nk'ibizi wawe bwa kamera biragutunze kabisa ntibikubeshejeho asha ntaco ndabishimye ya ni kuko rero iyo ukoze ikintu ugakora ugikunze kandi ukamenya ko ari umuhamagaro wawe nta kabuza iragutunga kabisa. Umbajije rero ngo piano ngo arico mbibonamwo, piano irantunze pe, piano iranyinjiriza amafaranga kandi ntage guvuga ati kandi jewe umuntu munyempano si wa wundi ubwira ati yewe ngira ukunuku nawe ukamubwira ati urampaya nayo oyaye twebwe birizana birizana bahajye mwe ntavyo gupatana muri piano nk'ubu rose nk'ikiraka. Okay, sinza abandi kuri nje sinza mpatana jewe urashobora no kusaba service nkayigufasha ariko muri we kugufasha service ugasanga umuntu akozweho agize uko agira abandi sinzi wenda kandi sibibi sibi ko nawe biramutu nibya yahaye umwanya munini sibibi ariko jewe cyo gupatana ngo kugira ngo nze ngaha ngurampiki urampaya wapi kabisa. Abitewe n'impano ufise hari abantu mu kazi twese turabona yuko hari ibintu kiba kitagenda neza biramaze gushika ukabura ahantu kumva nk'umuntu ariko aravuga nabi piano kumva nawe urabaye jeune bitewe n'ukungene uyizi ko usanzwe uri muri uwo mwuga kumva nyene ariko arabeshera aba pianiste bagenzi bacu bagasanga ko avuga nabi umwuga wawe uko ariko arabisigura siko ubizi. Okay, ntaho ndabyumva ariko nzumvisha nyine nogira uko ngira umuntu nyine wawe ubesha ikintu ubuzi ukamugarura ni nko gusa ntawe ndumva uvuga na piano mpari ntawe ndumva kabisa. Aravuga piano nasanze kundwa n'abantu bose ntawe yivuga nabi vraiment ukuri kandi iratuma haba vibe kandi avuga yuko mwe muri mu bantu mushobora gukira ikintu nk'ubu hari ahantu hari irungu urashobora gutuma ahantu hamera neza. Okay, hari umundi munsi mperuka ngaha wa munsi twakorana ikiganiro naratangaye kumva yuko usanzwe ukurikirana cyane filme yo mu Burundi. Filme yo mu Burundi Mimi Mireille naratangaye kumva umuzi inde Mimi Mireille. Mimi Mireille Mimi ni inshuti yanje ni inshuti yanje kabisa. Umuntu kuri wowe uvuga ati ni umuntu ameze gute? Okay, Mimi Mireille twabanye kera sinzi nuko novyise ataranyinjira cyane muri za filme babanye kera dutaramana bitaramo ku ishengero nuko ndabizi twanasenga ku ishengero iwacu n'ubundi babanye kera dutaramana Imana igenda nawe muzamura muzakora ngubu ni umuntu uzwi n'abantu benshi. Nigeze akubwira ati cangana nawe tujyane ukikina filme wayayewa wayaye kabisa iriya sinzi ukuntu nabishobora. Oya ari gihe usanga ukubiswe n'ubukene ukavuga ati je vraiment reka mfe kuja gukora umbure cyo canke yegeje ashobora kugira ico bimari. Oya ntavyo yambwiye ntabyo kabisa. Je ndi umuntu nkurikirana stati ziwe nawe nyene nuvuga yuko n'umuntu akunda gutamba cyane igisiga. Aragikunda kandi aranabizi bijye binabonye birasa. Aragikunda cyane pe twari njega twanamenyanye ntaranamenya gucuranga tuziranye na Mimi Mireille kera muziranye kera ari mu bantu wenda twataramanye cyane hari mu cyumba cy'ushengero twabana cyane ku karago cyo naririmba Imanaga nayifungura indi mpano yo gucuranga no gutarazamuka neza ariko ahantiri harabizifasha. Nuvuga yuko buri muntu wese afite ama projet yiwe ubuse kubibona ntibirashika mugapanga projet ukavuga ati jewe projet ndiko ndategura ndashaka ko minashobora kuyizamo. Okay, sindabipanga nani byo uhora wifuza kuko nuvuga yuko nageze kukubaza umuhanzi wifuza gukorana wabuze Israel Mbonyi nawe ubwo ushobora guhura nawe nuvuga yuko sinzi ngira arindi nzira wo kumbura ushobora gucamo twe tutazi. Okay, reka tubyitege sinzi biraza mu nkora ikintu ntekereza runaka niki ntibirasa nteze twitege yuko azogira mariage je aho abantu benshi abajene benshi mbo sinzi kila muntu wese afite uko yateguye ibintu kuko nuvuga yuko n'Imana iguhezagiye hari ibintu bigenda bihinduka muri wewe ari ukungene ushobora gupanga uvuga ati jewe ndifuze ko mariage yanje ngiye mfise imyaka ndifuze ko urugo rwanje nzorutegura muri uwo mwaka neze nawe n'umuntu arategura kubijanye n'ibintu by'urugo cyangwa n'ibintu biri kure ya mind wawe. Okay, cyo kibazo kiza kigora gusubiza ariko ubukwe burahari vuba cyane
bidatinze stati zawe ko ndaziraba ari umuntu ukunda gushira ugashaka imitima nubwo udashira ko amajambo ndashiraho benshi ndagenda rero no ku stati no kuri tuzomenya ari ukuye muzomubona arahari mugabo arahari Imana yaramuremye arahari ari quelque part hanze ho murayaga cyangwa Imana niraguhuza sinzi Imana niraguhuza na sinzi nimba ari we ntuzi wari ntumwizeye oya sinzi noneho umugore wanje arahari kandi ahantu ari sinzi araha hirya inyuma ya kamera gutya arahari mugaraho tunone ibintu bya mariage ni ibintu rupanga gute mariage si ikintu cyo guhurumbira ngo kore ni ikintu kiba kigoye kabisa hari abantu abona par exemple nk'aho twabakuranye twabanye kenshi ugasanga wowe urashatse mbere yanje nanjye nkama ngira guhurumbira ngo nanjye ngo nshake kumbaraga kandi uko washatse nje siko nanjye ntushaka kandi wibuke ku rugo ni umuntu mubana kugeza mupfuye kabisa rero iyo uhubutse ugashaka nabi bikugira ingaruka niyo mpamvu rero wibajije umuntu kenshi ufite ubukwe ryari nawe utazamenye naje ukusanga mu mwaka uza cyangwa uyu nguyu kubisa utabizi tuvuge ko abajene benshi bakunda kugwa mu muhorera kubwo ico nyine ugasanga arabonye umugenzi we waragize mariage nawe acamwiga barahari benshi barahari ariko no bintu zo kwitondera kibe kigoye uzi kuvuga ngo ubonye umuntu muzobana iteka ryose mugabo wavuze ko ahari arahari kuba arahari urizera ko ari we urizera neza ko ari we cyangwa uravuga ati kumbure byo canke igihe usanga atari uw'Imana yantegura oya umve kubwire kuba ntuze wanje ahari arahari uzovuga ngo kwizera Imana yaramuremye kandi buri muntu wese Imana yamuremeye umufasha niba biramaze gushuka mu propose ico kintu ko ndazi ko bishobora gushika ngo samba amaze kwicarana uproposa ikintu basi ugasanga muri ko murakiblaga ko muya gati none n'uwo muntu wisanzuye wa oya sinzi witega ubukwe ibyo zo guproposa je ndemeye umuriyoni gusa umwaka unyemerera ko utazohera ubwo bukwe butabaye ayarancisi si ubu rero uyu mwaka ga washize washize turacyari hakirika turacyari mu kwa gatandatu tugaza amezi 6 atanu ahubwo kuvuga gusa nk'uko ugiye gushira nuvuga yuko akenshi ndakunda kuyaga n'abantu uri umwe mu bantu bavuga yuko bitewe n'ukungene ugenda uracana agiye atandukanye hari ibintu runaka uhora ubona experience mu buzima ndazi hari ibintu maze kubona ukavuga ati iki kintu abantu barakwiye kugihindura n'ikihe kintu kubangamira nka wowe nuvuga yuko ngerageje kumva n'imvugo y'umuntu umuntu yubaha Imana kumbura hari comportement ushobora kubona ku mujene nkawe ukavuga ati iki kintu mbwa kigenderako kiri contre cyane naje mbwa kirambangamira gose imbangamira mu buhe buryo ugasanga afise comportement sinzi mugabo je gusa ndanga umuntu anywa inzoga wowe jeune mugabo umujene ati ko abafise kazoza kakimurindiriye kare we nawe bimeze gute okay ibintu bizobangamira umuntu ni byinshi ariko we ni ikintu kiza kibangamira umuntu nk'ibintu urimo akaba n'ibintu bikuza imbere kwaba iki kintu mu kazi kirambangamira iki ngiki kirambangamira muri ubu buryo bundi kuko kwakamera kwawe kwavuga ati iki ngiki kirambangamira par exemple nkawe kuri kamera imvura iguye ufite gukora ikiganiro ibumva imvura ibikubangamiye sibyo ufite gukora cya kiganiro ufite gukora rero naje bitubangamira ni byinshi dufite abaduca intege kabisa benshi ati ibintu mwagiyemo ntaho muzogera icyo ni ikintu kibangamira umuntu ibaza umuntu urakora ibyo wawe ukumva umuntu aradutse gusa ibintu ngo si wowe ubikora ni wowe ubikora biramaze gushikaho muri piano icyo kintu bakakikubwira cyane benshi ariko ntitwobiha umwanya ibibangamira abantu ni byinshi abaduca intege ni ibintu bibangamira umuntu ariko kugira ngo utsinde ibyo byose ni ukutabiha umwanya kabisa anuvuga yuko umbabarire gato umwe mu bantu bavuga yuko ndakunda ubwoko bw'iwanyu bufite abakobwa beza
mm. murafise abakobwa simuranda nawe iyo ndawa statizi wawe mufise abakobwa beza Yego. kandi bavuga yuko muri mu bantu mufise urukundo cyane murakundana ego mumeze nk'abamizirima abamizirima ni wonzi abantu bafise urukundo barakundana entre wabo nta muntu ashobora kwicwa n'inzara namwe biva kuki genre abanyamurenge umutima mukura yo gukundana nkuko nukuri je ntabesha abarundi vraiment umutima benshi abonzi je nk'abantu benshi nzi harano maramurati ibintu by'inzigonzigo muga muri mwe bingira nikora ntababamo muga benshi abonzi mufitanye urukundo hagati yawe. Okay, sinzi ko nabigusigurira ni ibintu twisanzemo niko twaremye basi niko twisanze nyine dufise urukundo muri twebwe twakuze dusabana twakuze dufashanya habe na hano turafashanya uzorebe nk'iyo umuntu akoze mariage uzabibaza abantu bose n'abene wabo niki n'umuntu atari mwene wabo bavukana hafi na hafi ariko kubera ko tugira wa mutima wo kuvuga ati ejo nejo mundi naje bonkenera naje no bakenera abantu ati ejo nejo mundi naje no kuri ikintu runaka kabakenera niyo mpamvu rero usanga n'ibintu twisanzemo nta kundi no bikubwiye n'ibintu twisanzemo nyine no gufashanya tu nibihe bintu babihenda ko cyane ugerageje kuraba kavuga ati ikintu twebwe abanyamurenge barakitwihenda ko cyane atwihendaho kavuga ati ikintu ugasanga ni ikintu abantu benshi bakunda guhurizako mu nkunda gishobora kubaza ati niki kintu abantu bakwihendera ko shobora ati abantu baranyihenda ko akavuga ngo ndishima ngo ndi umuntu yigira ibintu umuka abona ari ikintu bakwihendako. Okay, ikintu abantu bahora bihendaho no ni ukibuse kuko nta muntu ndubati ikintu kwa nyamurenge ikintu mpora numva bafate ngo mu banyamurenge ngo utabapagane bahaba nico kintu uhora wumva hari bamwe ngo utabapagani mu banyamurenge ngo ntabaza banywa inzoga umuki ariko barahari abanyamurenge bazanywa inzoga barahaba benshi ariko bitabujije ko twogera rwa rukundo rwacu gufashanya kabisa babaho ariko nk'ivyo ariko byinshi kenshi abanyamurenge nuko tubayeho hama we nawe ibintu abantu benshi bakwihendako nibi jewe ntabwo niwe nobibaza ibintu barabati sikiki ko mpora nzumva bakuvugaho urashobora gusanga nk'undi mujima yakwibiye akabanga aho ubwira ati sha burya muntu runaka arambye ngo womeze uku ukabona yuko yavuze ibintu bitandukanye nuko womeze jewe kagatisha ikintu barakinyihenze ko pe ikintu nasanze iyo umuntu ahagazana kuri kamera umuntu uzi kubaza ikibazo bigasaba kubaza gushakisha ikintu bakubwiye kugira ngo bikuru urarondeza ikintu baza banyihendaho nje ntagira cyangwa ngira utagira cyangwa ufise nta ngorane mugabo urumva ugifise ntibaba kwihenzeko deja kiba kiri kuri wowe mugabo nk'ikintu uvuga ati je ikintu barakinyihenda ko vraiment je ikintu si cy'uwanje nubwo cyashitse ni byabaye parasite niko wa ndakibuze muza nta kibazo ahubwo niwe wombaza ikintu baho uravuga kuri wowe zobariza cyangwa bitaribyo ni wowe wenda nta kibazo ntaco ndumva shaje ndi umuntu mpuye n'umuntu kwema bise tubazi twinshi mashaka kumubaza nta kibazo ari ukuntu muba ndabizi mudini kimiziro ageze kugira mariage wowe menga ni benshi bavyemera kuja kurongora ahandi kuja kugira mariage ahandi namwe niko biri ugasanga bavuga ati utatwaye uwiwacu biragora oya twe ntibibaho ibyo twe n'abarundi turabashaka ni sawa kabisa none bazoshaka n'umukobwa w'umuntu cy'abarundi abakobwa b'abarundi barangira nyine bambe no oye gute abakobwa b'abarundi bise ngo baragoye hewe cyese no guhanura kwe jawe ngenze kwitwara umukobwa w'umunyamurenge bagoye gute abarundi abakobwa b'abarundi barakunda ibirori benshi barakunda ibirori uburyo batobereka mufise inguvu ko ushobora bose ariko si bose si bose bakunda ibirori
ahubwo uzondondere mu bwoko bw'iwanyu ko nabonye muri n'abantu bubaha Imana nanje kumbura duca nkundisha Imana kuruta uko imizugu uzoze kurondera uzobaronka baruzuye anteze shaka umbwire umubano wawe n'abandi ba pianiste n'umubano umeze gute kunzo kuvuga yuko akenshi umwansi wawe wa mbere n'umuntu musangiye akazi ko ibyazi ntabikwereka byose okay jewe nje nakubwiye ko nzacuranga aje no zo kuririmba jewe ukuriya nje mbonye umucuranzi turahanduriye ahantu n'umucuranzi je kenshi nzatanga piano ata piano naje ndirimba kubera ko ari igihugu kumbe kuririmba ukabiburira umwanya kabisa ariko uko bavuga ngo umwansi wawe no musangiye ibikorwa ibintu bavuga nje umugani sinzi kuri nje nti womfata kuri nje nti womfata urabona yuko baba babeshe wenda kuba kuwundi womufata ariko kuri nje nti womfata inzu bishari wanga iterambere ry'undi muntu ngo bigende kabisa yego uko atera imbere nawe ejo uzokubaho ahubwo iyo umuntu ateye imbere nezega umugisha wa mugenzi wawe kuko ntuzi nawe ibyejo uzokubaho nico kakiza kitwica ugasanga umuntu yabaye umunyanzi ngo runaka ngo yateye imbere ewe aho bizokugeza ushaka kurakare ushaka kugira inzigo igeze gute naco hindura ntacu uzohindura ko se wamuremye ni ngombwa nguko kabisa ariko benshi tubanye neza acuranze n'abantu beza cyane kabisa nakaye kajambo rero bwira abantu musangiye umwuga n'abantu bakwihendako usangiye umwuga wa pianiste abantu musangiye umwuga nakaye kajambo babwira ja nko kubahumuriza canke n'abandi bantu bakwihendako kumbure n'ubwo utaravyumva ngira bashobora kuba bahari okay abantu dusangiye umwuga wo gucuranga umwuga wo gucuranga si ikintu ni impano muri cyambere ni impano icya kabiri ni ukuyibagarira uzi kubagara urabizi ko waba wikiriza je ndabizi kubagara je gusanze ngo kubagara ivyatsi nika kujya ese mukirinda bya ngo gututurira nibyo jenzi ko ari kubagara ngo yabaga kujya nika kujya kwibigori uja kubibagarira siko rero n'impano irabagarirwa impano yose yaba yo kuririmba yo gucuranga yaba ari impano runaka irabagarirwa kabisa kwibagarira sukundi no kwisengera no kwisabira imbuto kwari wobunye munyempano ariko utera imbuto ni nk'ubu umuntu rero umunyempano dusangiye umurimo dukore cyane kabisa dukore pratique tunabisengera tunabikunda ko ntuzokora ikintu utagikunda ni nk'uko wakoze kubana natwe muri kino kiganiro namwe mwakoze cyane kabisa ni igicuro ya kabiri novuga yuko kujya wari wabitwemereye werukana ariko bagira ati duca nk'ejo ejo n'ivya nibakudusaba kandi uzodukundira waravyemeye ariko novuga yuko ntizere ko bitarangiriye hano ejo kandi ndashobora gukenera ku bindi nta kibazo no kugaruka ejo mu gitondo oya nta kibazo wavuze ko samedi uri kuri eglise samedi yego kenshi mba niyo mbadi kabisa yes bakunzi ba Step Media nari kumwe na wa muntu wanyu wa mucuraranzi wanyu nteze simba tacho bitwaye Jack iyo nshavuye murampa umuntu muranda murungikira amera kuri Mikashi sinzi ko usiga kanimero kiwawe kumbure muranda ashobora gushika nka shabura nkatunda gutama gafana kuri Mikashi warahindutse nari meze nuko usigaye meze ndahebye kose oya ntacyo bitwaye cyangwa usanga ko akenshi ari giye barabishika bakanyandikira abantu benshi kugira ngo bashobore kuronka abo bakarinda guca kuri je naje byinivye ntakeneye biba byiza usize akanimero kiwakumbure mushobora kwikominikanyira mwebwe nyene entre wanyu ntarinze kubijamo nukubivuga se cyangwa uzoshira kuri intuzi nabwo ivuga ntacyo byaba bitwaye yabona nimero yanje ni 61 82 10 69 nari Mikashi niyo nyene niyo nyene izina izina kwa nitwihenda bizi mu kurungika amahera
kuri ntuza amahera ni Muco Enoch niyo ya yes nayo kumwe na Muco w'Intore naye ndarimenya ubunyene inde bivuze ngo uri Muco w'Intore okay Muco Enoch niyo ibaruye kuri character simu yanje Muco Enoch yes bakunzi wa Step Media ikiganiro cy'uno munsi navuga gisa nk'ikirangiriye hano sisi la première fois urabyikino biganiro making ashobora kumazogira subscribe ejo canke yegeje yatwemereye ko azogaruka mugabo muri commentaire mwandike ku bwinshi ati turakeneye wa Muco urarangiye wacu kandi nkuko n'abantu mufuza gukorana nawe asanzwe aca ibiraka bya piano ntazimba n'ama service mwumvise ko yakora ejo canke mugari muce mufatira kuri service oya dutezanye imbere nawe mumuteze imbere niyo wabona ikiraka ahantu nimero yiwe yayisize mwandikire baramubwira ati musore wacu bagukeneye uze dukorane ibyunguka so navuze amajambo menshi ejo canke hirya ejo nimba washimye iganiro cy'uwanyu nakubwiye andika muri commentaire kugira ngo tuzazanire abatumire bagiye batandukanye so kuri wabanye natwe ugira umunsi mwiza ntavuze amajambo menshi mvuge peace out canke ciao ciao